Hello guys. Finally, oh my god, it's as accident. And I used to be, oh my god, it's black. In the update game, it was still back until it somehow got deleted. But today we're gonna log into my fresh new account. This video we are gonna log into my account. Oh yeah, you're gonna see the passport. So I'm gonna pause the video, put the password so you can know it. And why is it taking forever to? Oh, okay, sorry, load. I'm just watching Joel and signing. Also, I'm watching Joel and Conk. Yeah, Joel and Conk. But I don't know. Oh, never mind. I don't have to pause the video because I can see when I save the count. Let's go, Conk. I'm ready. Where are they? Over here. That might be a clue. I think it's there. Help! Thanks for coming. Conk, what do? I'm not sure. There's no exit down here. The only way up is the skylight. You aren't leaving. We still haven't had our feast. For all of us to enjoy. So we can get stronger. All the mascots. Everyone is here. Why are you doing this? I made my other tiny Steve brothers go out in the world and find players to knock them out and bring them here. That's why the other tiny Steves were made? I created Steve's World to be the most immersive amusement park on the planet. And I needed mascots that felt real. So I turned to science. Go around. I invested in the story. Look, you see that lever? If I squint, I think that's on the corner. Oh my god, the password is not there. What? Yeah, actually. Huh? What's going on? Everyone, run! No! You did it! Not for long. Everyone's finding the box. They're gonna stack out. We need to go. What's the other? Why did I actually click that? It isn't so long. Winter Island. So in the 48 order. Oh yeah, this place. So look, this. Oh my god. Oh. I need. Who's that again? Arus. Okay, I guess. I'll accept anyone. Yeah, that's my friend. Press the online. It's a long time. And I think I'm starting to remember some stuff. Me too. Thanks, explorers. Your sacrifice was worth it. One minute मा कति हुन्छ 1 minute 60 seconds 1 hour मा 60 minutes 1 week मा 7 days 1 year मा
1 year कति days? कति days हुन्छ? 365. 1 year मा 12 months. Happy day 12. वाव प्रथम वाव मैथ त पढा सही क्या हो And it's a book. And it's a book. It was so big one. Our first month that. Sorry, if you listen to Polly. क्वार्टर पास्ट मैले पास्ट भइसक्यो क्वार्टर पास्ट हुने होइन यता आएपछि 12बाट यता आएपछि क्वार्टर पास्ट हुन्छ क्या 12मा बज्दैछ भने क्वार्टर 2 हुन्छ यता आएपछि के हुन्छ पास्ट भनेपछि क्वार्टर पास्ट हुन्छ त्यसले गरेपछि Default train. 6 1 हो Okay, currently everyone has the default train. Wait, yeah, armored train. That armored train. Default train station. Default train, armored train. Gold rush. शब्द अर्थ लेखेर अभ्यास गर्ने रे के भने नेपालीमा शब्द अर्थ लेखेर अभ्यास त्यो रिड गर्ने हो किन ओडाको बारेमा छलफल गर्ने गऱ्यो खै मसँग छलफल गरे हेरेको भोलि घुमाउन लाने रहेछ नि भाइ I want one. What can I even buy with one bond? Not this book of Bihari. What can I even get? Not the good thing. One. Can I even get the... Nah. Only this attracts आफ्नो ओडाको बारेमा छलफल गरेर रे भाइ अकाल छ आफ्नो ओडाको बारेमा छलफल गरेर भन्छ अस्ति लेखेको कुराहरू सम्झिन्छ के हो भाइ अस्ति लेखेको कुरा के हो मोबाइल हो र के बन्द गर्छन् टिभी
हाम्रो ओडामा के के छ मैले पनि भनेको थिएँ ल भन त तिम्रो वडामा के छ ल छलफल गर मम्मीले सुनाऊ के छ तिम्रो वडामा पानी ट्याङ्की छ म कागेश्वरी ओडामा बस्छु के गरिरहेको छस् मैले देखाएको छैन भने 9 नम्बर वडामा बस्छु भाइ तिमी नसुकाउ न खै कागेश्वरी मनोहर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा बस्छु भन मेरो वडा कार्यालय नजिक पानी ट्याङ्की छ मेरो घर पनि हो त्यो भन्नु छ भन्नु पर्यो त्यो राख भन त्यहाँ पहिला म आऊ हो म टाइप गर्दै त्यो त्यहाँ राखिरहेको छ 1 2 3 अब भन ओडाको बारेमा भन् भने मेरो आफू भन् न आफू पहिला कुन ओडामा बस्छस् मोठुम कागेश्वरी नौमा बस्छु मेरो ओडा कार्यालय नजिकै पानी ट्याङ्की छ मेरो ओडा कार्यालय घरबाट नजिकै छ अनि हामी यतापट्टि आउँछ नि जब त्यो भाइको पसल हुँदै यता आउँछ नि यता माथिल्लोपट्टि चाहिँ ओडा कार्यालय हो थाहा चाहिँ छैन त्यहाँ नजिकै के छ त कृष्ण मन्दिर पनि छ अनि अरू के समाते सोध्दैन यसो त्यो ओटाको सोध्दैन खाता पाउनु पर्यो नि आफ्नो ओडालयमा के छ के हुँदैछ भनेर अब तिमी ग्रेड 3 मा पुग्छौ साना अनि ल त्यो फेरि भन्नु त्यो के छ भन्नु म कागेश्वरी मनोहरको वडा नम्बर 9 मा बस्छु अनि मेरो ओडा कार्यालय नजिकै मेरो घर नजिक हो त मेरो ओडा कार्यालय सुत मन लाग्यो कति दिन भइसक्यो पढ्न दिएको नआएर पढ्न दिइराखे कि खालि एउटा पढ्न दिएको चाहिँ गरे कि नेपालीको प्रफुल्ल भने के प्रफुल्ल त्यो पढेको छैन त के पढिस् त पढ्न त जसरी जुम्लाहा भने के रे जुम्लाहा यो तिमीलाई आइहाल्छ नि आएको किन पढ्नु पर्यो अब पाठ 1 मात्र आएर हुन्छ त प्यास भने के
प्याज प्याज म आऊ मलाई रिस उठ्दै रहेछ है